بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لبيتي أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ನರಕಾಗೆ ವಾಹಕತ ದೇಕೆ ಮುಂದ ಇರುಗ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ನರಕಾಗೆ ದರಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಮ ನರಕಾಗೆ ದೊರಕ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಆದಿ ನರಕಾಗ ಹುರಿ ದರಜತ ನುವತ ದರಕತಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತು ಲೊಬೆತಿ ಅಖುನ್ನ ತುನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೊರತಮವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದುವಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಉರೆದೆ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಕಾಫರುನ್ನ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಅದು ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಉರೆದೆ ಮುಜರಿಮುನ್ನ ಎಕಲಾಂಗೆ क़ियामत दुआ तैयार कुरब्बा फवा गदफद अजाबकी नरकागे वेंदेनि वे अजाब नरके बुणुमुं अळगोंड मेंड ऐ बिरुवेरी नामां नुरक्क कमिक्क नुवत तनिक्क अळगोंड मेंड एगिಗೆಂದೆ नरकागे बोडुकम बला इरुग එතනුගේ ෆුම්මිනකි එත දුවහි බන්දේ වෙට්ටෙ මුන්දා එච්චෙන් ඒගේ අඩීග ජෙහා ෆුම් තනේ නරකයකි එතනුගේ අලිෆානුගේ හූණුකම් දුනියේග අලගොන් මෙ මිදේකේ අලිෆාන වරෙන් මා හූණුකම් ගද අලිෆාන මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කරවා ෆවනි දුනියේග අල්ගොන් මිමි බේනුම් කුරා අලිෆානකි නරකාගේ අලිෆානුගේ හද්දිය බාකුල කොල්ලා ෆෙහෙගෙන් එම් මින්බරු ගේ ගොතුග මානේකි නරකාගේ අලිෆාන බලා ඉරුග දුනියේ අලිෆානකි ඒගේ හූණු කම ඒ අලිෆානුගේ අසරුන් ගෙල්ලුම් කුරා මින්වරු වර කුඩ අලිෆානේ මි බොඩු බාරුගද වරුගද अल्लाह तबारक व ताला अकूबात की गोतुगा अजाब की गोतुगा तैयार कुरब्बा फवा नरक एहा बोडु तनिं एदुमट्टक एतन दारू एळिಗೆಂದೆ नरकागे दरकी कीरत कुर्आनु अळगොන් මෙන්නන් එගෙන් වෙක් ගොතුගා මීහුන්න හිල අදි බයින් ආයත්තකුන් එයි මීස්තකුන් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ෆියවා අලුකම් කුරන් ගෙන්ගුලේ තෆාතු වත්තරුගේ එච්චහිතවගේ ගොතුගා වෙස් බයාම් වෙගෙන් ආස්ෆවේ අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා කීර්ත කුර්ආනුගේ සූරතු තහරීමුගේ හවන ආයතුගා මුමින් තකුන්නා මුඛාතබ් කුරවා වහී කුරවා ෆවනි යා අයියුහල්ලදීනා ආමනූ qu අන්ෆුසකුම් ව අහ්ලීකුම් නාරා වකූදුහන් නාසු වල් හිජාරා ඒ ඊමාම් වෙජ්ජ මිස්තකුන්නේ තියබෑමි හුන්ගේ නෆ්සු තකා තියබෑමි හුන්ගේ අහුල් වෙරින් නරකයන් සලාම කුරාෂ එතනුගේ දරකි මීහුන්නා හිලේ එම මේ ආයතෝ අලගොන් මෙන්නන් ඒගෙන් එබදේ නරකාගේ දරුගේ ගොතුගා බේනු කරවේක මීහුන්නා හිල মানে කි එතන් එය බොඩු නරක අඳාගෙන් දියුමට්ටක හිලයා මීස්තකුන් දරුගේ ගොතුගා වෙගෙන් දාක हमें गोता कीर्त कुर्आनुगा बगरा सूरतुगे 24 वना आयतुं अल्गोन मेन्नं एकं इतुरा एगिගෙන් එබදේ මං අල්ලාහ් වහී කුරබනි ෆත්තකුන් නාරල්ලති වකූදුහන් නාසු වල් හිජාරා උයිද්දතු ලිල් කාෆිරින්
තියබෑ මීහුන් නරකය බිරුවති වාෂ එතනු රක්කාතෙරි වාෂ එතනුගේ දරකී මීහුන්නා හිලේ එතන් තයාරු කරවිගෙන් වනි කාෆරුන්නෂ ay Allah ngurede kafarunna taka okoba devuma Allah tayyar kurwa fawa tane mi ayat takun algon menna engigin ebede naraka andagen dani mi hunna hilage terega kam ehem wima algon menna engegen de bodu alifan gande andamunda hiruga e alifan gandu endumattaka echi takin eligen de ehem wima egotum bala iruga hilaya mihun naki e narakage daruge gotuga vefawa echi mitanuga mihunge muradaki kobato de ayatuga ves mistakunge wahaka bayan koreifa wa hiruga labeti akunna tunne mufassirun vidalu wani mitanuga mihunge muradaki mushrikun kama Allah tabaraka wa taala ge ekkawantakan qabulu nuko shirukuge mag ikhtiyaruko Allah tabaraka wa taala fiyawa alukan kurun hagguwa ehem farattake waakan qabulu qura shiruku qura mihunda eba mihun daango tanaki naraka kama vefa narakage daraki eba mihun kama vegendan ehem wima ayat takuga mihunge muradaki ei tawhiduge magun ekkibawe sunnatuge magun ekkibawe deenuge magun ekkibawe Allah tabaraka wa taala yang uredumuga adim wakin haassa gotegga bimmatiga kureve emme bodu faafakamuga wa shirukuge noba amalan aragatumuge natijaage gotun e narakage daruge gotuga ebami hum vegendani ayatuga nuwata ayat takuga bayan kurebigen wa hilayaki kobato ilmuweringe meduga kommes warege khiyal tafaatun taken ufedifa ebawe ehen namus mi ummatuge salafus salihunge tereng bay bekalon e hilayaki kobaakan naraka ge daruge gotuga beenun koreve hilayaki kobaakan bayan kurawwa fa wa iruga ege tereng bay befulun vidal wani ei badibe hun hedifa wa hilay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu vidal wani egota duniya Allah tabaraka wa ta'ala udutaka binta khalqu koreb viduwahuga e hila ekalange wani ufaddawafe ehem wima naraka edumattaka beenun koreve hilage muradaki kobato elmuweringe meduga tafatuge gota wahaka de keifa wa iruga salafus salihunge tereng bay befulunge vistum fulaki midenne vihen ei badibe hoge hilakama ei e hila ehen hilataka tafatu sababta bay befulun fahaga qurawafa ebawe egotum bala iruga e hilaga ehen hilataka tafatuwa emme maagadu e sababaki awahan alifan rowu ehma alifan awahan rowuma adihama egota e adagen da iruga nuba wasduma ginan dun eruma bodan hashiganduga tallawagovuma adi huunukan gadawun himenigembe ema mifada sifatake eya libigen wative ei naraka kakkawalevigen da huunu koravigen wa adagen da echchege gotuga elmuwerin bayan kurawwa fawani tibe fulna faahagavegen da ne mikahala sifatake huri hilay kama bani nama ei efada bodu jahannamyak efada bodu narakayaka efada hilay ei e endumattaka emme ekashigen wa hilaywan ei narakage azabaki Allah tabaraka wa taala ge kofa emi hegge maccan haggumuge natija Allah tabaraka wa taala devvi ni'mataka kufurwe ekalanga fonuve rasulu be kalunna furagasdi baawalebbi foddakan inkaruko ekalaange dekkevi buduratuge eta baawaru mu'jizaattage lo macca feni faaluwegen diyamaves adi Allah tabaraka wa taala nabiyuna rasuluna fanuvevi emme fahuge mu'jizaatuge terega ekalaange baawalebbi emme fahuge wahi kirtu qur'an baawalebbi maves demves haggo goy
libi nugane eya dekolo hada inkaru kurumuge natijaege gotun eba mi hunna libi genda weendeni vi azab e azabu dekko mattaka tayyar kuravigenwa warugada alifan e alifan ganduge hulu gandu nivona nudi anda anda hunna tanige gotuga womattaka etanuga hila wa kamuga hila levvigen wa kamuga kiritu qur'anun algon menna saaf kon engemiyot mistakunna hilage itura kiritu qur'anun algon menna ege de narakage daruge gotuga mistakun alukan kurang genguluno taketi vesvegen dane kama mistakun alukan kuruma beenun kurave tafatu attaruge echhita himene edaketige terega gasgaha gessa ira hada taridaka adives enun tafatu makhluqata imenigembe insanunge terega ves ekankama ruhi gabulu wegen timanna ki ilahekkama veganegen egota vegen ekan gabulu koggen tibe farata ege tereya wannan ehen namaves bayakumihun e farata kan alukan kurikamuga vias e farata kun ekama dekolu veriwa kama wani nama ege terega nuhimene misalege gota dannawa kama wani nama nasaraange terega bay mihun naki isa ge faanan alukan kuri bay ehen namaves isa ge faanaki ekama dekola hunne bekale mi ummatuge terega ufedunu khawarijunna tafatu ekeki fikuru tahuge mi hunge terega ali ge faanaki ilahe kama hadagen ulunu bayakwes duniyega ulunu ennames ali ge faanaki ekan kama dekolo bekale ehem wima bayakwadi ilahunge gotuga dekigen ulun kamuga vias e faratakun ekan kama dekolo hadaha halegga dekolo hadamunda kama wani nama mige tereya e farata wadigenne nudan kirtu qur'anuga al anbiya suratuge nuwadiha avvana ayatuga allah tabaraka wa taala wahi qurba fa wani innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam tiaba mihunna adi tiaba mihun alukan qurata gedi allah tabaraka wa taala fiyawa tiaba mihun alukan qurata kechaki hasabu jahannam jahannamage dare etanuge dare ei antum laha waridun etana tiaba mihun wannane ehma narakage daruge gotuga algon menna miden nebi taketi mushrikunna adi allah tabaraka wa taala etanuga lavva fawa hilaya adi alukan korumattaka beenun korabunu takeccha faratta ekankama ruhi gabulu wegen wa haluga etaketi miwani narakage daruge gotuga allah tabaraka wa taala algon menna rakkaterikan devvash lobeti ahunna tunne allah tabaraka wa taala ekalangian urede kafarunna mushrikunna urede mihunna taka tayyar kurawwa fawa narakaga hay doruk lavwa fawe kirtu qur'anuga al hijr suratuge 30 wana ayata 34 wana ayatan algon men balala iruga ege hekita fenigen ebede nang allah wa hi qurba fawani wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum ibili hoge wahakata bayan kurama faho iblis mistakum magfuraddu mattaka ena masake qur'ane wahakeya ehenname sallallahu tabaraka wa taala igradduga ekalange yakiyaman teriwa alun enen hallanu levene kama e wahakata kafahuga shaytana ayan helligenda farat takuge wahaka ekalange mitanuga bayan kurabani wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in e huriha mistakum ibiliya shaytana tabawa enen helligenda huriha emmen hazir kurawma wa'du webigen wa tanaki jahannamai narak etanuga laha sab'atu abwab etanuga had duruk veye likulli babin minhum juz'un maqsum shaytana tabawi mihunge tereng bayaku komme durka bahali fawe mane ki narakya wanna mihun eba mihun bahale vigenve eki ba mihun wannani narakage eki dorutaku e dorutakuge wadigen da iruga ei kafaru
mujrimu Allah tabaraka wa taala uredunu mihun eba mihun tibeni ed daraja igno ema uredumu gaves kufuru gaves tafatu taken hure em vima efada farad behigen dane eki mihun eki dora behigen dan bayin ilmu erin vidalu we fave narakage doruta wani ed dorutan ane doruta hoge matige Allah tabaraka wa taala kamuge hagige mola denugodigen wani kommekas narakaga doruptake waakan kirtu qur'anun algon menna engi haamavegen ebede e doruptakum wannane mujrimun tavves behigen waakan algon menna engigen ebede mi ayat tahuge aliga kafarunta qiyamah duwahum Allah tabaraka wa taala ge amur fula narakya ebamihun lawalevigen dane narakya dimeya ebamihun jamaata gurupa emihun hazir kurbigen dane Allah tabaraka wa taala ekan sifa kurava zumar suratuge haddiha evana ayatuga wahi kurava fawani wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara kafaru imihu jahannamaya ebamihun gurupa gendeve hutte hatta iza ja'uha futihat abwabuha ebamihun etanan hazir kurewmun ebamihun etana gendewmun narakage dorukta huluvigen dane ei ebamihun veddu mattaka etanuge doruta huluvigen dan mitanuga mi ayatum ve salgon menna narakage doru takevwa kan eba ege kirt qur'anuga mi ayatuga ves babuge badaluga abwab ege mane ki doru tak egota gina gota kirt qur'anuga mitanuga Allah bayan kurabba fani futihat abwabuha etanuge doruta huluvigen dane wa qala lahum khazanatuha etana banumuge kurin adi e mujrimonna meduga wahaka dekevigen dane naraka balahattan tibbawa malaikatun emihunna suwalu qur'ane wahaka وقال لهم خزنتها ان رك بلحتن تبوا بيكلم ملائكه اباميهن بنانته الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا تيباميهن غاتا الله تبارك وتعالى آيات كيوا دينه ادي مي دعاهوge birwarikamuge inzar dene rasul bekalum tiyabamihun ge gaataka naade heyye ei ekam ve nimi fayvani Allah tabaraka wa taala rasul bekalum fonuwa fawani bayan koddeva fawani malaikatun ebamihunna narakya wanumuge kurin narakage dorutahuge kurimatiga emihunna miswalu ebe kure ege sababun hagigatuga emihunna parabbodu birwari kamevves ihsas wegen dane na etanga tibbevi malaikatun e suwalu kura kurevvu maki duniyaga libifawa fursatuge beenun hegotuga nuhifa e bodu alifanuge teriyan azabuge teriya bayako ayima ekama behegotun e suwalu kurabani ehinduga naraka vanta weringe jawabakam miwani qalu bala ebamihun bunanete adi kiyenge e rasul bekalu mane kiye e bekalun timanna menge gaata aye bala ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين هنا كمكو كافرون جمعشان عذابك كلمة حقوه جندية نكيا من تريهم كسببهم وردهم كسببهم الله تبارك وتعالى كعذاب حقوه جندية لبتي أخونا أختنا نرك أجي دور متيجا نرك بلهتوان تبوا ملائكتنا نرك وانت ويرنا دمدوغا ವಾಹಕತ ದೇಕೆಯೊಮ ಫಹುಗ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ನರಕ ಯ ವಣುಮ ಎದೊರು ತಕೊಂ ವಣುಮ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಎಂಗೇನೆ قيل ادخلوا ابواب جهنم ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಬುಣೆವೇನೆತೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ನರಕಗೆ ದೊರು ತಕೊಂ ಎತನ ವನ್ನಾಶೆ ಖಾಲಿದೀನ ಫೀಹಾ ಎತನುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ದಾಯಿಮ ದೆಮಿತಿಬೇನೆ ಫಬಿಸ ಮಸ್ವಲ್ ಮುತಕಬ್ಬಿರೀನ್ bodaawega mihunnan ei haadaha tibuman nubakan boduwegen wataniki duniya matiga rasul bekalon aima bodaawegati foi bawa levi mimma bodaawegati
ilmu werin deenuge wahakata dakkam feshima bas qabulu nuko bodave gati natijaige gotun Allah tabaraka wa taala ge ogoba eba mihunge macca hakkuwegen ai befulunne mi ayatakun algon menna wara saafuko narakage dorutaken wakan engi hamawegen ebede e doruta wani eba mihunna ekoga bandu korei etanu nukutumuge evves furusate evves mihakal libigene nuwe kirtu qur'anuga tafatu ayatakun ekan algon menna engi hamawegen de man Allah wahi korwa fawe al balad suratuge nawar wana ayata vihiwana ayatuga والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة كافروا يميهم تمن إلهك آيتك كافروا يميهم نكي أي بعد نصيبه ذات فليا إبرجن ديا ميهم إبا ميهم نكي قال هلاك وجن في ميهم عليهم نار مؤصدة إبا ميهم نمري نركه إتنوجه بندو كريفا ونركه إتنوجه دورتا بندو كربي etanu nukotumuge huriha ummide gelli Allah tabaraka wa taala etanuga ebami hun tibene gota lavva fawani suratul mi suratuga edi he suratiga Allah tabaraka wa taala bayan kurwa fa we kalla la yumbazanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattali'u ala al afida innaha alayhim muqsada fi amadin mumaddada mi ayat takugaves Allah tabaraka wa taala narakaya ekuga narakage doruka eba mi hunna banduwegen wakan bayan kurwa fa evani adi bay mufassirun vidalove fawe e doruta bandu korbigen wani alifanu dagandunne ema etantan huluwage etantan nukutumuge huriha ummide gellifawa haluga naraka wanta verin etanuga abada demitibene لبتي أخونا أقتني أي بين دني بعذابه الله تبارك وتعالى دوها كويس كوفا نوا ورا قيام الدوهم مجرمنا مدوغا كوفا غوديكم وحالوغا إبامي هن عذاب دكوا هندوغا نركاغ تريا بدوا لبي ethanuge dorutakon ebami hum wadevi e doruta bandu kurevi alifanun e doruta bandu kurevi adi warugada bodati tambutakon etantam bandu kurevi dagandun etantam bandu kurevigen wa iruga etantanun nukutumuge ummeedu ekkon gelli ebami hum etanuga maayus wegen wa haluga adi kafarun mushrikun kama wani nama duhakwes etanun nukutumuge ummeeden neti ta abadan e veenuga etanuga demi tibenji hene narakya veddeve mihun tafatu darajataka behigende huriha huvverin naki ed daraja igwa bahennu ehem wima narakya veddeve mihunge darajata tafatu egembe emihunna ala veena libe huunuge minwarwes tafatu egen daane ehem wima huvveri kamuga tafatu egen da mihun bodati mujrimunna eba mihunna bodati azabu libigembe narakaga darajata huri gota bala iruga narakaga matin feshigen dashaddiya waraka azabuge raha boduwegen dan emvima ilmuerin bayan kurafa fave Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam vidalwe fawa gotuga suwaruge beenun korani darajai maccad diuma daraja beenun korani tiriya diuma are bahum beenun korani daraka emvima dashaddiya waraka ege narakage darajaga dashaddiya waraka vehen azabu viha bodaka boduwegen dane ehem vima duniya matiga beru fushan islam kam faalu koggen ed hituge terega kufura shiruku forwaage muslimunna derogevuma be edigen hituge terega kafarunna lobivegen ule agidage gotun magu gellifawa agidage munafiqun eba mihun naki narakage emme dashu darajaga narakage emme adiga wane mihun kan kirtu qur'anum an-nisa suratuge sateka salis faswana ayatun algon menna egi hama wegende man Allah tabaraka wa taala wahi kurwa fawani innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira hama kashorun munafiqun wahushi narakage emme dashuwak ganduge emme dashuga emme adiga
yewani walan tajida lahum nasira eba mi hunna madadu dene ehi deri kame for ko dene farate kale faana feni wadai nugandawana ehem bima narakaga darajata beifawa iruga emme matiga wani emme lui azabu narakan libe farata dashad dia waraka libe azabu narakaga huunukan boduwamun daane adi e narakaga alifanuge endumuge baromina huluge huunukan ituruwamun daane ehem bima dashad dia waraka ei emihage koshuge minwaru emihage jarima tahuge bodukamun emiha libe ugoba bodu mattaka narakage adiya wadigen daane bay mihunna behe gotun nabiyya sallallahu alaihi wasallama bayan kurawwa faave ekale faanuge shafaatuge tereng narakage adiga waniko narakage macca hillawale unu wahaka ehennam wes ei ekko minjuwegenda diumen no Allah tabarak wa taala algon menna rakkaateri kan debbash lobeti ahunna aftunne suwarugega darajatake wa gotal narakaga wes tiriyat diumuga darakatake nwata darajatake waakan algon menna engigende kirtu qur'anun adi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fultako kirtu qur'anuga man Allah wahi kurwa fawe walikullin darajatun mimma amilu al-an'am suratuge sateka 32 wana ayatuga swaruge wanta verinna naraka wanta veringe wahaka bayan kurevuma ekuga en komme bayakavves ebe aku kula amalaka eggota darajatake wakama swaruge wanta verin ebe mihunge amal tahuge sabun ebe mihunge terega tafatu taken hunnane mati darajatakan ebe mihun ufuligen daane hama egotan naraka wanta veringe terega nube amalta ginai waraka nube amalta huge teriyan eba mihun wallen iturumuge sabo narakaage adiya eba mihun dale boduwegen dan ehem wima mi algon menna engen oi kame mi narakaage daruge wahaka dakkar narakaage dorta huge wahaka dakka iruga narakaage darajata huge wahaka dakka iruga barakate ramadan mahuga algon menna engen je kame Allahu ge hewa rahmata ekuga narakaga dorukar ramadan mahoga bandu koddebba kirti man nabiyyan sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba faave iza jaa ramadan futtihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin ramadan ma sawmun swarge ge dor koltan huluwi narakaga dorukta bandu korevi adi shaytanun takastalu eluwiginde ema ramadan mahuga Allah ge fadlu wanta verikamun narakaage dorta bandu korevigen ebede ehma ege maniya ki mi barakate ramadan mahaki algon men etanun duru mattaka narakaage dortaka dime adiumun duruma koy ranuge fursate ekamattaka algon men nam magu fahikod debba e dortahuge badaluga narakaage dortahuge badaluga swarugege dorkoltaka diuma algon menda ilahi hazratun ekama edeifa evani ehem vegen suwarugege dorkolta ramadan mahuge terega ekalaange fadlu wanta verikamun hulwa debba evani lobeti ahunna tunne mi ranuge fursate mi visnam vi fursate mi hayata rangalu badelegennan we fursate Allah tabaraka wa taala tayyar qurba fawa narake ki vendeni vi azabu etanuge daraki mi hunna hila etanuge dortahaki gina dortake etanun wadigen dani mujrimun etanum wadigen dani mushrikun etanum wadigen dani kafirun etanum wadigen dani munafiqun etanum wadigen dani Allah ikalaange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya malamak wa furassar ko jessun kore mihun etan tanun edortakum wadigen dani ikalaange amur fultan ngama bolala jahali mihun efada farata miyadu haggu magan emuri rujuwa wama Allah tabaraka wa taala ge kawanta kamuge din qabul ko man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge magu ikhtiyar ko rangal gotam miha badaluma duniya ga libifawa fursatu ge beenun heogotu ga hifuma algondu ge amilla nafsasha ama lobweti huriha emmeha beefulna nasihat teriwa barakate ramadan mahaki mi kankama koy mahi swarge ge dor koltan Allah ge wani algon mennattaka hulwa debbafa Allah tabaraka wa taala mi ramadan mahge terega naraka minju kurabba mihunge terega mi majliha hadir we wadagan tibbevi emmeha beefulna mi wahakata aduwa munda huriha beefulna adi mige iturabbe salgon menge emmeha muslima hunna uftun
නරකා මින්ජුවගෙන් දා මීහුන්ගේ තෙරේගා අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා හිමනා දෙව්ව මං එදි දුආ කරමු අල්ගොන්න වාහ කොල් නිම්මාදානා සුබ්හානක අල්ලාහුම්මා බිහම්දික අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක ව අතූබු ඉලයික් වස්සලාමු අලයිකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතුහු